Iiningwanima yopethimbo lyashugunina ku Ellen G. White. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters ongulonene yohetatu. Omahunganeko gopethimbo lyahugunina otaga pula eitulomo lyetu. Onda mono ihe omuyengeli omutitatu. Ehololo no/14 okatya okatingo sigo okatimulongo nayimwe. Omuyengeli ngoka ndali naye okwati umbanda owo iilonga ye, uuwinayi owo elalakano lye. Oye omuyengeli ngoka taka kutha iilya momawu nokupungula iilya miigadhi yoomwa. Iinima mbika nayi kwateko omadhiladhilo agehe neitulomo alihe. Otuna okukathikama komeho gompango okuyamukula komayendo getu gompango yaKalunga, okutseyitha omalalakano gomaitaalo getu. Naanyasha oyena okuuvako iinima mbika, oyena okutseya iinima mbyoka tayi ka holoka omanga ehulilo lyuuyuni inaali thikana. Iinima mbika oyinasha nokukalamwenyo kwetu kwaaluhe, onkene aalongi noshowo aalongwa naya kale ya itulamo muyo. Natu ilongekidhile nomadhidhiliko omanene gomondjila ngoka taga tothamo omathimbo moka tuli. Mboka ya itula kohi yepangelo lyaKalunga okuwilikwa nokugamenwa kwe otaya ka hupithwa kiiningwanima mbyoka tayi ka holoka ya longekidhilwa aalongi kuye. Otuna okumona omagwanithopo gomahunganeko mondjokonona, oku ilonga iilonga toyi peweni mehangano enene lepapudhuko, noshowo okuuvako ehumokomeho liiningwanima yili metulokumwe liigwana omolwa ekondjithathano lyahugunina lekondjitho enene.